To so preprosta vprašanja. Ondrej, second place overall after first day. How satisfied are you with your driving and your performance today? As I said, we have little problems, but in this position we are very happy because for us it's not needed to be first. It's needed to see finish in a good result. So we are very happy today. Thank you. Okay, thank you and good luck tomorrow. Thank you. Thank you. Ciao. Rok Turk, first place after first day. How satisfied are you with your driving and your performance today? Ja, smo kar zadovoljni, no moram reči, da nekako po planu, ki smo si ga zastavili, smo skoraj delali, tako da za danes je to, moramo biti zadovoljni, jutri pa naprej. Okay, thank you and good luck tomorrow. Okay. Hi, Christian. Lead after first day in Croatian Championship. Is that your main goal? Sorry, please again, Istvan, speak me and... Okay. You are in the lead after the day one in Croatian Championship. Are you satisfied with this result? Yes, we first place in the Croatian Championship, but this is very important for me. We hope win this race, the Croatian Championship, but the ERT is the same important. And today have a mistake in the tires. The front, the first round we take a middle tires, and the second round the hard tires and all change, but not so wrong. This is a rally. Thank you. Okay, thank you and good luck tomorrow. Thank you. Bye. Darko, nove dodatne luči vidimo na dirkalniku, ogromna razsvetljava. Kako ste vi zadovoljni z to hitrostno preizkušnjo, kako ste jo videli? Glede na to, da sem, bom rekel, da se približujem 50 in postajam počas nočno slep, se moram zahvaliti komentatorju za res odlične luči. Seveda tudi naši idrijski optiki za očala, ki mi pomagajo po noč. Glede na čas, ki so ga zdaj naredila, lahko rečem, da skupek vsega skupaj, da je očitno v redu. Pa dirkalnik, ste zadovoljni z napredkom? Ja, moram reči, da smo zdaj končno dobili komponente, ki so manjkale, bile dolgočasno naročene, tako da cela dirka nekako posvečena nastavitom preizkušanju, testiranju. Včasih smo, bom rekel, mogoče kakšno pikco hitrejši, ko smo bili včasih z Mitsubishijem Evo 10, je pa še ogromno rezerve. V redu, hvala in vso srečo jutri. Hvala. Alex, tretje mesto v diviziji 2 po manjših težavah z dirkalnikom. Mislite, da je bilo že na tej hitrostni preizkušnji dovolj za drugo mesto? Ne, tukaj ne. Mislim, da bo treba jutri pritisniti. Tako da tukaj je prekratka za nadoknaditi kaj, kar smo izgubili na drugi preizkušnji. Mislim, da je bilo kar blizu minute, ampak jutri je še dolg dan. Torej se vam je uresničila želja, ki ste jo napovedovali pred dirko v polnem napadu, da boste pokazali vse, kar znate. Lahko to pričakujemo jutri? Ja, probala bova uloviti tista razlika zdaj, če se bo dalo, se bo, če ne pa bomo videli. Ok, vso srečo pri tem. Hvala. Tim, vodilni v diviziji 2 ob koncu prvega dneva, kako je šlo? Danes ste zadovoljni? V enem od pogovorov ste opisali vse skupaj kot ludo kučo, je bilo v nadaljevanju tudi tako? Ja, je bilo kar pestro, ja. Na dolgem brzincu smo dali po temi tudi brez luči, malo je bilo mokro, mi smo bili na trdih gumah, tako da je bilo kar pestro, no. Ja, po eni strani sem zadovoljna, sva vodilna, ampak tempo bi bilo bil precej boljši še, no. Jutri napadate zmago? Ja, vsekakor gremo na polno in potem pa upamo, da bo to zadoščalo za najvišje mesto. V redu, hvala in vso srečo. Ja, hvala lepa. Denis, kako ste zadovoljni z domačo dirko? Ja, smo imeli kar en kup problemov, nismo začeli najboljše, malo nam je tehnika nahajala, malo izbira pneumatik, tako da smo veseli, da smo prišli prvi dan skozi, no, ker je bilo kar pestro. Kakšni so načrti za jutri? Ja, bomo videli, kako se bo jutro odvilo, sigurno bomo probali zjutro napasti in bomo videli pa po prvem kroju, kako bo ostala situacija, ali se bo borilo za kakšna mesta, ali bomo odpeljali dirko do konca. Hvala lepa in srečno jutri. Hvala. Simon, prvi dan je za vami, kako ste zadovoljni na domači dirki? Ja, zaenkrat solidno, no. Samo probali še malo potruditi, prej smo se malo noč ujela in tako bomo videli, kaj bo.
Hvala. Martin, vodilni v diviziji 1, kako ste zadovoljni s prvim dnem? Zadovoljen sem se špila tako, kot je treba, kako smo se zaželeli. Tako da zaenkrat stvar laufa, upam, da bo laufala še jutro. Tako da upamo na dobro vreme. Hvala lepa in vso srečo jutri. Hvala vam. Drugi v diviziji 1, kako ste zadovoljni s prvim dnem? Super. Zaenkrat dela v redu in to je to. Kakšni so načrti za jutri? Probali bomo napadati, bomo pa videli, kaj bomo. Vso srečo jutri, hvala lepa. Hvala. Aleš, prvi dan je za vami, kako ste zadovoljni z vožnjo? Ja, sva kar zadovoljna. Malo sva imela težav na prejšnjem drsečem pa temnem brzincu na ligu, drugače je bilo pa brez kakšnih večjih problemov, tako da zaenkrat je vse po planu. Kakšni so načrti za jutri? Načrt za jutri je, da bova probala uživati, ker je napovedan sončno vreme, in narediti tudi kakšen novink za publiko, glavnino pa zase, jasno. Hvala lepa in srečno jutri. Hvala pa srečno.